Ikaze mu makuru yacu aho tugiye kuyahera mu Rwanda n'amakuru kandi ari buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Pakistan n'u Rwanda byemeranyije gukomeza ubufatanye mu bucuruzi binyuze mu gukoresha icyambu cya Gwadra mu buryo buhuriweho bwo kohereza ibicuruzwa ku masoko yo muri Afurika binyuze mu ngendo zo mu mazi. Tuza kubabwira ko abanyeshuri biga muri gahunda yo gufasha abanyeshuri kubona igihe kinini cyo kwigira ku murimo, bavuga ko izabafasha kumenya byinshi ndetse ko izaborohereza kubona akazi. Tuza kubabwira ko kandi muri Ethiopia ingendo z'indege zitwara abagenzi hagati y'umurwa wa Ethiopia Addis Abeba n'imijyi yo mu majyaruguru y'intara ya Tigray zahagaritswe nyuma yo gukeka ko haba hagiye kubura imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba TPLF. Amakuru mu buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye. Pakistan n'u Rwanda byemeranyije gukomeza ubufatanye mu bucuruzi binyuze mu gukoresha icyambu cya Gwadra mu buryo buhuriweho bwo kohereza ibicuruzwa ku masoko muri Afurika binyuze mu nzira zo mu mazi. Reka twumve byinshi kuri iyi nkuru. Kuri wa gatanu tariki 30 Mutarama 2026 Pakistan n'u Rwanda byemeranyije gukomeza ubufatanye mu bucuruzi binyuze mu gukoresha icyambu cya Gwadra mu buryo buhuriweho mu kohereza ibicuruzwa ku masoko yo muri Afurika binyuze mu ngendo zo mu mazi. Ubu bufatanye bwongeye gushimangirwa mu nama y'ubuyobozi bw'impande zombi yabereye Islamabad hagati ya Minisitiri w'Ubwikorezi bwo mu mazi wa Pakistan na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda w'u Rwanda. Abayobozi bombi bavuze ko icyambu cya Gwadra kizafasha Pakistan kohereza ibicuruzwa mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika ahabarirwa isoko rinini ry'abaturage bagera kuri miliyoni 500. Pakistan kandi igamije korohereza abahereza ibicuruzwa hanze kugera ku isoko rinini vuba binyuze mu ngendo z'ubwikorezi bwo mu mazi zihuza Karachi n'ibyambe bikomeye bya Afurika birimo Djibouti na Mombasa. Imijye Minisiteri y'Ubwikorezi bwo mu mazi yavuze ko izi ngendo nshya zizagabanya ikiguzi cy'ubucuruzi ku kigero cya 30% n'igihe cyakoreshwaga mu kugeza ibicuruzwa ku isoko. Inzira ya Karachi na Djibouti zitezweho kuzagira uruhare rukomeye mu bikorwa, mu gihe inzira ya Karachi na Mombasa izafasha mu gukomeza guhuza ubucuruzi bw'akarere. Pakistan iri mu bihugu bya mbere bitumiza bimwe mu bicuruzwa by'u Rwanda, aho iteganya gukoresha icyambu cya Gwadra mu gutumiza icyayi cy'u Rwanda, ikawa, avoka n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ni mu gihe kandi u Rwanda narwo rutumizaho ibikoresho by'ubuvuzi, umuceri, ibikoresho bikenerwa mu gukora imyambaro, ibyifashishwa mu ikoranabuhanga ry'ubuhinzi n'ibindi. U Rwanda rwavuze ko kongera ingendo z'ubwikorezi bwo mu mazi bizafasha kurenga imbogamizi zigaragara mu bwikorezi hakoreshejwe ibyambu byo mu karere n'imiyoboro y'ubwikorezi yo ku butaka. Byitezwe ko kandi ibyambu bya Gwadra na Karachi byo muri Pakistan bishobora gufasha u Rwanda kubyaza umusaruro isoko rya Aziya y'Amajyepfo n'iyo hagati. Iyi gahunda kandi ijyanye n'ingamba za Pakistan zo guteza imbere ubukungu bw'ubwikorezi bwo mu mazi, aho icyambu cya Gwadra kizifashishwa mu kwagura ubucuruzi hagati ya Aziya y'Amajyepfo na Afurika y'Iburasirazuba. Aisha Nyirambonigaba, Goodrich TV. Dukomeje n'amakuru yacu. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'umuryango TI Rwanda wawutangaje ko mu rwego rw'ubuzima hakigaragara icyuho cya ruswa, by'umwihariko ruswa y'igitsina n'iy'amafaranga bigira ingaruka ku bagira intege nke, barimo abagore badafite abagabo, ababyeyi barera bonyine, abapfakazi ndetse abakene n'abantu bafite ubumuga. Reka twumve byinshi mu nkuru irambuye na Mike Irakoze. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda TI Rwanda watangaje ko mu rwego rw'ubuzima hakigaragara ibyuho bya ruswa, by'umwihariko ruswa y'igitsina n'iy'amafaranga bigira ingaruka ku banyantege nke, barimo abagore badafite abagabo, ababyeyi barera bonyine, abapfakazi, abakene n'abantu bafite ubumuga. Ibi byagaragajwe mu bushakashatsi TI Rwanda yakoze ku mikorere y'inzego z'ubuzima mu mwaka wa 2025 byashyizwe ahagaragara ku wa 4 tariki ya 29 Mutarama 2026, bugaragaza ko ruswa ikomeje kuba inzitizi ikomeye ku kubona serivisi z'ubuvuzi zingana kuri bose kandi zinoze. TI Rwanda ivuga ko mu bigo by'ubuvuzi cyane cyane ku bigo nderabuzima no mu bitaro abagore n'abakobwa badafite abagabo aribo bakunze kwibasirwa na ruswa y'igitsina. Umuyobozi ushinzwe gahunda n'ubushakashatsi muri TI Rwanda Rwego Albert yagaragaje ko mu buvuzi babonye
yabonye ko iyo abaganga babonye umugore cyangwa umukobwa udafite umugabo hari aho bibasunikira kumushora mu bikorwa bya ruswa y'igitsina. Ibyo byago byiyongera cyane ku bapfakazi n'ababyeyi barera bonyine. Umwe mu babyeyi barera bonyine wagize uruhare mu kiganiro nyungurabitekerezo na TI Rwanda yavuze ko akenshi iyo umuganga abajije niba ufite umugabo ugasubiza ko ntawe ufite, imyitwarire y'iti ihinduka rimwe na rimwe bakanasaba nimero ya telefone. Akomeza avuga ko nyuma yo kwaka uwo mubyeyi telefone akomeza kumuhamagara amuganisha kumusaba ko yazamuha ruswa y'igitsina. TI Rwanda ivuga ko hari ibyuho bya ruswa mu guhitamo abagenerwa bikorwa ba gahunda yo guha ifu yagenewe abana bari mu mirerere mibi izwi nka shisha kibondo, aho ababyeyi bamwe basabwa amafaranga cyangwa izindi nyungu kugira ngo bashyirwe ku rutonde rw'abahabwa ifu nyongeramirire y'abana bato. Ubushakashatsi bwa TI Rwanda bugaragaza ko mu bigo by'ubuvuzi hakigaragara gutanga amafaranga atemewe n'amategeko kugira ngo serivisi zitangwe vuba, kubona imiti cyangwa gukorerwa isuzuma ryihuse. Hari kandi ivangura rishingiye ku gutonesha rikunze kwibasira abagore, abakene ndetse n'abantu bafite ubumuga. Imibare yavuye mu bushakashatsi igaragaza ko ibi bikorwa bigaragara ku kigero kiri hagati ya 21% na 26% mu bigo by'ubuvuzi byabajijwe. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko izo mbogamizi zagaragajwe n'ubushakashatsi zizwi kandi ko hari ingamba zashyizweho mu gukumira ruswa no kunoza itangwa rya serivisi z'ubuvuzi. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuzima muri Minisante Dr. Tuganeyezu Oreste yavuze ko babizi ko hakirimo ibibazo mu itangwa rya shisha kibondo, ariko bafatanyije n'izindi nzego barimo kugerageza kubigabanya. Hashyizweho uburyo bwo gukurikirana imikorere y'abatanga serivisi z'ubuvuzi no gukumira ruswa mu nzego z'ibanze. TI Rwanda yasabye abaturage kudaceceka ku bikorwa bya ruswa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bigo by'ubuvuzi, ahubwo bagatanga amakuru ku nzego zibishinzwe kugira ngo ababigizemo uruhare babiryozwe hisunzwe amategeko. Irakoze Mig, Goodrich TV. Mike Irakoze turamushimiye. Abanyeshuri biga muri gahunda yo gufasha abanyeshuri kubona igihe kinini cyo kwigira ku murimo bavuga ko izabafasha kumenya byinshi ndetse ko izaborohereza kubona akazi. Reka twumve byinshi mu nkuru irambuye na Nkundiye Eric Bertrand. Binyuze muri gahunda yo gufasha abanyeshuri kubona igihe kinini cyo kwigira ku murimo, Dual Training Program ifasha abanyeshuri kumenya byinshi kurushaho babyigiye ku murimo. Abanyeshuri batangiranye n'iyi gahunda mu bigo bya GS Kan Kigali School, TSS na Gacuriro Technical Secondary School bavuga ko bazungukira byinshi muri iyi gahunda birimo kubona akazi byoroshye. Nitwa Mugisha Espoir, nkaba niga Level 3 Automobile, ndi umunyeshuri wa Gacuriro Technical Secondary School. Dual Training yadufashije kwiga 50% twandika, twigana 50% dukora. Ibyo bikadufasha kuzamura ubumenyi bwacu no kuba twabasha kuba muri societe, kumenyekana n'abantu, kuba twabasha kumenya n'abantu muri societe, ukuntu twakubaka ubushiti. Murakoze, amazina ni Amizero Irene, niga Level 3 ubudozi cyangwa se fashion and design. Mu by'ukuri iyi gahunda ya Dual Training ni gahunda nziza kandi nyine igaragara yuko ifasha abanyeshuri. Ubusanzwe iyo twabaga turi kwiga nyine mu ishuri akenshi wasangaga kwandika cyangwa se gufata note hari byo nyine biza imbere kurusha uko nyine twakoraga pratique. So nyine iyi gahunda ikomeza kongera ubumenyi bw'abanyeshuri mu bijyanye no gukorera ku murimo, ku buryo nyine asohoka azi umurimo icyo ari cyo, azi n'icyo agiye gukoraho. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Dusabe Alex, niga mu ishami ritunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi rikabyongerera n'agaciro. Niryo shami nigamo uyu munsi. So systeme twigamo ya Dual Training narayishimiye cyane ku rwanjye ruhande, ariko ntekereza ko nabo turi kumwe ndetse nabo ngenda n'abanyeshuri bagenzi banjye iyo turi kumwe numva bavuga ko bayishimiye. Kandi ku ruhande rwanjye impamvu nyishimiye nuko nabonye yuko hari ibintu byinshi idufasha cyane, idufasha kuba twagira inararibonye mu byo dukora, tukazavamo abakozi beza b'ejo hazaza kandi bafite icyo bashoboye bakorera ku murimo ndetse bazi ibyo bakora banabisobanukiwe. Ndashimira igihugu muri rusange ndetse n'abayobozi b'ikigo cyacu bagerageje kutwitaho bakadukurikirana uko bashoboye kugira ngo tuzavemo abakozi b'ejo hazaza heza kandi tuzagire n'igihugu akamaro. Amazina yanjye ni Rwirahera Unique, niga Level 3 FBO. Iyi gahunda ya Dual Training idufasha nk'abanyeshuri muri rusange, idufasha kuba twabasha kumenya byinshi byisumbuyeho atari ukubyandika gusa, ahubwo tukaza no kumenya kubikoresha. Kandi ikindi tubimenyeramo ni uko idufasha gukunda ibyo twiga. Amazina yanjye nitwa Tishime Promesse,
baniga muri level 3 FBOA. Njye ikintu no program yamfashije, ikintu cya mbere kwigaga ibintu ariko tutazi ngo ni ibi nibi, ugasanga muri kwiga ibikoresho bimwe na bimwe utabizi, ako iyo tugiye hariya kuri field at workplace turabibona neza tukabikoresha. Murakoze. Amazina yanjye banyita Furare Letitia, nkaba niga level 3 FBOB. Kwigira ku murimo ikintu bizatumarira, tuzasohoka tuvuye ku ishuri tugiye ku murimo, bizatufasha kubona akazi byoroshye. Nkatwe tuba twaragiyeyo, ubu usanga twaramenyeranye n'abantu bahageze n'abantu bahakora basanzwe bahakora. Abayobozi b'ibigo byatangiranye n'iyi gahunda ya Dual Training Program mu mujyi wa Kigali birimo Groupe Scolaire ka Kigali School TSS na Gacuriro Technical Secondary School bavuga ko abanyeshuri bazarangiza muri iyi gahunda bazaba bafite amahirwe menshi yo kubona akazi. Murakoze cyane. Nitwa Frere Dushimimana Eric, nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo cya Gacuriro TSS. Mbere na mbere nabanza gashimira guverinoma yacu y'u Rwanda yo yadushakiye aba baterankunga kugira ngo badufashe muri iyi systeme ya Dual Training, aho umwana yigira 50 ku ishuri na 50 muri company. Iyi systeme twabonye ari systeme nziza ifasha umwana kumenya pratique cyane, kuko hano ku ishuri baregaga tukabakoresha amapuratike, ariko iyo umwana agiye muri company agasanga ababikora umunsi ku munsi bimufasha kumenya ibintu byinshi. Mbere abigaga y'imyuga wabonaga bitinya mu bijyanye na puratike, ariko aho twohereje abana mu makampani baratinyutse, babona mu by'ukuri ibyo bari kwigira n'ibyo bazakora ko ari ibintu byiza kandi bifite akamaro k'igihe kirambye. Tubona rero iyi systeme aba bana bigamo ari systeme nziza itandukanye na systeme twigagamo. Murakoze cyane. Nitwa Niyosenga Jean de Dieu, ndi umuyobozi w'ishuri rya Kigali TSS. Uyu mwaka w'amashuri twatangiranye n'indi gahunda nayo y'igihugu yo yitwa kwigira ku murimo, DOTVET, aho abanyeshuri tubakira. Twatangiranye n'abanyeshuri mu cyiciro cya mbere level 3 ya food and beverage operations. Barimo kwiga biga muri iyo gahunda ya DOTVET, aho biga mu ishuri noneho bakajya no kwigira muri company. Ariho murabizi ko izo company baba bagiye kwigiramo niho akazi kari. Birumvikana rero ko umunyeshuri uzajya ubutangiye ibintu akabyiga kandi akajya kubikorera aho bikorerwa, abafite amahirwe menshi yo kubona umurimo kurusha uziga mu ishuri gusa akazumva ngo yarangije. Uwihanganye Emmanuel, umuyobozi ushinzwe gahunda ya Dual Program mu kigo cy'igihugu gishinzwe tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board, avuga ko Dual Program ari gahunda yatangijwe kugira ngo hagabanywe icyuho hagati y'ubumenyi butangwa mu ishuri n'ubumenyi isoko ry'umurimo rikeneye. Hari hagambiriwe ko tugabanya icyuho kigaragara hagati y'ubumenyi butangwa mu ishuri n'iby'isoko ry'umurimo rikeneye. Tureba rero uburyo dushobora gukora ku buryo abikorera ari nabo bakenera abakozi bagira uruhare mu kwigisha, bityo tuzajya twigisha ibyo bo bakeneye, kubera ko wa mwanya munini bamarana n'abanyeshuri babahereza koko ibijyanye neza n'ibyo bakeneye bakabishyira mu bikorwa. Yego turabifite muri curriculum zacu, ariko twebwe ntabwo dutanga umurimo. Abatanga umurimo iyo bagize uruhare mu kwigisha bitanga umusaruro urushijeho, kubera ko umwana amara igihe kinini ku isoko ry'umurimo. Nicyo cyari kigamijwe, kugabanya icyuho kigaragara
cyangwa se icyo nakwita gap igaragara hagati y'amashuri n'ibyigishwa mu ishuri ndetse n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, bityo bikongera umubare w'abanyeshuri bashobora kubona akazi kubera ko baba biga kuko ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Gahunda ya Dual Training Program yatangirijwe mu bigo 6 byo mu ntara y'Uburengerazuba, kugeza ubu imaze kugezwa mu bigo 16 mu gihugu hose. Nkundiye Eric Bertrand, Good TV i Kigali. Nkundiye Eric Bertrand turamushimiye. Minisitiri ushinzwe umutungo w'amazi n'ibikorwa byo kuhira mu Misiri, Profeseri Hani Sewiramu ari mu Rwanda mu biganiro bigamije guteza imbere mu bufatanye mu by'amazi. Reka twumve byinshi mu irambuye na Kevin Shema. Minisitiri ushinzwe umutungo w'amazi n'ibikorwa byo kuhira mu Misiri, Profeseri Hani Sewiramu ari mu Rwanda mu biganiro bigamije guteza imbere ubufatanye mu by'amazi. Minisitiri Profeseri Sewiramu yageze i Kigali ku wa 4 tariki 29 Mutarama 2026 mu biganiro bigamije gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu bijyanye n'imicungire y'umutungo kamere w'amazi. Mu ruzinduko rwe, Profeseri Sewiramu azagirana ibiganiro na Minisitiri w'Ibidukikije mu Rwanda, Dr Bernadette Arakwiye, ndetse na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, Dr Ndabamenye Teresphore, nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Imicungire y'Amazi mu Misiri. Profeseri Sewiramu na Dr Arakwiye bazitabira kandi umuhango wo gusoza inama y'itsinda nyobozi rihuriweho n'u Rwanda na Misiri, ndetse banasure ahantu hatandukanye hateganyirijwe gushyira imishinga itandukanye mu Rwanda. Itangazo ryasohotse ryongeraho ko ibi biganiro bigamije gutanga ibisubizo bifatika mu gusangira ubumenyi no kongera ubushobozi no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga ihuriweho n'impande zombi. U Rwanda na Misiri baherutse gusinyana amasezerano y'ubufatanye muri Nzeri 2025 mu ruzinduko Perezida Paul Kagame yagiriye mu Misiri, arimo ayo guteza imbere ishoramari hagati y'impande zombi, imicungire y'amazi, guhana ubutaka ku mpande zombi no guteza imbere imijyi n'imiturire. U Rwanda na Misiri kandi bisanzwe bifitanye umubano mwiza n'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi n'ishoramari, ubuvuzi, urwego rw'ingabo, ibikorwa remezo n'uburezi. Kevin Shema, Good TV. Kevin Shema turamushimiye. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karama ahari kubaka urugomero rw'umuvumba wa Miniti Papa Sidamu barasaba inzego z'ubuyobozi ko bahabwa ingurane zikwiranye n'ubutaka bwabo. Reka twumve byinshi mu nkuru irambuye na Dieudonné Iradukunda. Muturenganure kandi umutekano wacu ntabwo tuwizeye, muzatube hafi kuko ari twe dutanze amakuru. Ahasigaye ubu bahabariye 188 n'amafaranga nahaguze ntago bayagejeje. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Karama ahari kubaka urugomero rw'umuvumba muri Papa Sidamu. Abaganiriye na Good TV mu magambo yabo bavuga ko batanyuzwe n'ingurane bahawe ku butaka bwabo. Aha niho bahera basaba inzego z'ubuyobozi ko zabarenganura bagahabwa ingurane zikwiye. Barabutwaye nta bundi dufite. Ureba baduha amafaranga gatabuze n'umudugudu. Ure tukareba kuntu tuzabaho byaratuyobeye. None ubu twahingaga none batubujije kongera guhinga. Aho nari narahaguze ni miliyoni. Bari bamaye 500 n'utundi dukeya. Ahasigaye bahabariye 380. Umudugudu n'agatarasi k'akaringoti ntabwo twakabona. Nk'utwaberekaga dore iki gisima aho gishinze. Kuvaho ubongeho bagera muri metero 100 usubiye haruguru hose baba ushize yitanga bati ntabwo muri bwongere guhinga. Kubona tukabona hari ubuti bw'umutuku bashinze ngo ahangaha niho mugomba kugarukira, bakazatugenera amafaranga tutazi, ntawe ujya ku giciro nawe ngo duciririkane. Oya, nibo batugenera bakatubwira ngo nituzane ibyangombwa tukabitwara, harangiza bakavuga ati mugende mutegereze. Kwa gutegereza rero nibo bazavuga ngo ahantu hawe hagenewe amafaranga ahangaha. Nk'isambu yanjye yose bayigeneye ishizaho n'ahambere batwaye hose isambu ihwanye na 2,000,000 n'amafaranga 2,270,770. Kandi iyi sambu rwose yari intunze n'umuryango wanjye, ndetse nari kuzayiraga n'abuzukuru banjye kazabatunga. Ariko ubu ngubu nta naho nsigaye. Icyifuzo cyanjye nuko bampa ubutaka buhwanye naho bafashe
haba hatera muri iki gihe ni ugufumbira, ni ukugira gute, nta butaka butera mu Rwanda wabwitayeho. Aranadukunda, ibyo bintu ntabwo abizi kuko amazi ntiyamurutira umuturage. Mutugiriye neza mukatugirira neza, mwabimugezaho akunda kurenganura abantu. Ibi ngibi ni nko kutwikira mu kibiriti nk'imyambi, naho ubundi perezida wacu aradukunda ntabwo yabivuga. Nube samba bavuga ngo irakodeshejwe, ngo handitse ubukode. Imyaka 99 perezida yemeye kujya ku cyangombwa cy'ubutaka, ntabwo yari yagera ngo bavuge ngo igihe cy'ubukode, kandi tuzi ko nubwo iyo myaka yagera abuzukuru bacu nawe yazabongeza iyindi myaka ikaba isambu y'umuryango ya gakondo, kuko nta handi hantu duteze kuzajya. Aha niho iwacu mu Rwanda. Narya aha ngaha urabona nareba ibi bintu nkongera nkatekereza kurya, ahubwo ni agahinda. Bamwe bazaga bafata n'imyanzuro igayitse biyahure, kuko n'ubundi ho kugira ngo bazibe bandagare bafata imyanzuro igayitse pe. Muturenganure, perezida niba atabizi abijyemo cyangwa se niba barashatse aha hantu ko bahakorera igikorwa cya leta, nacyo ni icyacu, nibarebe ukuntu baduhindurira, baduha ubutaka bugaragara buwanye n'ubwacu twari dufite. Turifuza yuko niba bahashaka nibaduha ubutaka buhwanye n'ubwo tugize, n'ubwo butaboneka nibaduha amafaranga ayo twajya guhahira ahandi ubutaka, tukabona ubutaka bungana n'ubwo badutwaye. Ntabwo babinganyije nk'uko bukwiye. Iyo baduha natwe aho twagurana ubundi butaka, baduhaye aho twagurana ubundi butaka, nta kibazo twaba dufite. Ntabwo kuko twarwanya leta yateguye umushinga. Niyo wenda baduhana habuze akandi gasambu, ubu rero tukareba ukuntu tuzabaho tukadushobora. Turasaba kugira ngo wenda baduhe ahangana n'ubutaka bwacu batwaye, kugira ngo turebe ukuntu twabaho. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyagatare Kakuza Henry avuga ko hari amategeko agenga ingurane, bityo ko abaturage batanyuzwe n'ingurane zabo ko bakegera ubuyobozi bukabafasha, ariko akizeza abaturage batarahabwa ingurane z'ubutaka bwabo ko baba bakoresha ubutaka bwabo kugeza mu kwezi kwa 4. Hari abaturage babariwe ariko ntibahabwa amafaranga yabo, ubundi abo babariwe ntibahabwa amafaranga, bazayahabwa mu kwezi kwa 4. Kumvikanye n'umushinga nuko abaturage basubizwa ubutaka bwabo bakabukoresha kugeza bahawe ingurane. Ndi kuvuga ngo wenda hari abaturage babariwe amafaranga make, mu by'ukuri ibyo biterwa n'ingano y'ubutaka. Kindi umuturage atishimiye ingurane iyo bakoze igenagaciro, umuturage ntabyishimire. Umuturage kandi twaragabwiye afite uburenganzira bakaganira, basanga hari ubukozemo amakosa bakabikosora. Imirimo yo kubaka urugomero rwa Muvumba muri Papas Dam igeze ku kigero cya 44. Uru rugomero rufite uburebure bwa kilometero 39, rukaba rwitezweho kuzatanga umusaruro w'amazi mu karere ka Nyagatare ndetse n'izindi ce, ndetse rukazatanga n'amashanyarazi. Dieudonné Iradukunda, Goodrich TV, Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Dieudonné Iradukunda turamushimiye. Guverinoma ya Maroc yasuzumye amasezerano icyo gihugu giherutse kugirana n'u Rwanda yo gufatanya mu by'ubwikorezi bwo mu kirere mbere y'uko yemezwa burundu. Reka tumve byinshi mu nkuru irambuye na Rosine Abizera. Guverinoma ya Maroc yasuzumye amasezerano icyo gihugu giherutse kugirana n'u Rwanda yo gufatanya mu bwikorezi mu byo mu kirere mbere y'uko yemezwa burundu. Ni amasezerano yashyizweho umukono tariki ya 25/2025 ubwo impande zombi zitabiraga inama mpuzamahanga y'umuryango ushinzwe indege za gisivile iheruka kubera i Montreal muri Canada. U Rwanda rwari ruhagarariwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Canada Higiro Prosper, mu gihe Maroc yari ihagarariwe na minisitiri w'ubwikorezi Abdesamad, ari nabo bashyize umukono kuri ayo masezerano. Ikinyamakuru Morocco World News cyatangaje ko inama y'abaminisitiri ba guverinoma ya Maroc bateranye tariki ya 29 Mutarama 2026 basuzumye ayo masezerano y'ubwikorezi bwo mu kirere Maroc yasinyanye n'u Rwanda. Kuyasuzuma ni icyiciro mu buryo bw'ubuyobozi kibanziriza kuyemeza burundu, none
noneho hakazakurikiraho kuyashyira mu bikorwa. Minisitiri w'ubwikorezi n'ibikorwa remezo wa Maroc Abdesamad muri iyo nama yamurikiye bagenzi b'umushinga w'itegeko nimero 67/2025 rigamije kwemeza ayo masezerano urasuzumwa. Ubwo aya masezerano yasinywaga, abayobozi ku mpande zombi bavuze ko agamije gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu by'indege za gisivile. Minisitiri Abdesamad yavuze ko intego za minisiteri ayobora ari ugukuba kabiri umubare w'abagenzi sosiyete yabo itwara bakava kuri miliyoni 40 bakagera kuri miliyoni 80 bitarenze muri 2030. Ambasaderi Higiro Prosper yavuze ko aya masezerano ari intambwe nziza ndetse ashimangira ko ubufatanye hagati y'impande zombi mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere ari intambwe ikomeye. Yavuze ko ari intambwe ifungura amahirwe mashya y'imikoranire mu by'indege za gisivile. Yavuze ko bizafasha u Rwanda kwagura sosiyete yayo ya Rwandair no kwihutisha iyubakwa ry'ikibuga cy'indege cya Kigali kiri kubakwa mu karere ka Bugesera gifite ubushobozi bwo kuzajya cyakira abagenzi barenga miliyoni 14 buri mwaka. Kugeza ubu Rwanda yigana mu byerekezo bibarirwa muri 30 harimo ibyo mu bihugu 22 byo muri Afurika, Uburayi, mu burasirazuba bwo hagati ndetse no muri Aziya. Rosina Bizera, Goodrich TV. Igisubizo ku bifuza kugira amagara mazima n'abifuza gushora imari muri gym ni Goodrich Life Care. Ibazaniye fitness gym zirimo ibyuma bigezweho mu gukangura umubiri no kurinda indwara ndetse n'uburyo bwo gutunga imashini imwe cyangwa gym yose ukishyura mu byiciro aho waba uri hose muri Afurika. Si ibyo gusa kandi kuko iri gutanga amasomo y'igihe kigufi ku bifuza kuba gym na fitness instructors ndetse na massage therapists. Dusanga i Kigali Kicukiro mu nyubako ya Dezami urenza akarere mu majyepfo mu Ruhango muri etaje iteganye na gare ndetse no muri Canada mu mujyi wa Toronto. Ibisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara zanyu. Gahunda z'umunsi zitangiwe no gukora siporo, burya amahirwe menshi no kubuza guhirwa. Kora siporo kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora siporo utavuye mu rugo, ikomeza amagufa, umubiri ukaba uri fit, ituma umubiri uba utoshye, ikamura ibinure bidakenewe, igatuma amaraso atembera neza. Kora massage y'ibirenge iwawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Si ibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye, kandagiramo wicaye mu ntebe iwawe maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu, ifasha by'umwihariko abageze mu zabukuru. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri urubuga rwa internet. Ikaze muri Goodrich Life Care, aho muri Mega Global Market twabazaniye inyunganiramirire zitandukanye zituruka mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde no mu Bushinwa. Twabazaniye Expower Coffee ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Best Kids Brain Gummies itanga gukura neza no kwaguka k'ubwonko kw'abana, izamura ubushobozi bwo gutekereza ndetse no kurinda ubwonko bw'abana guhungabana, inubaka kandi igikuriro ndetse n'igihagararo cy'umwana. Brain Booster ifasha ubwonko ku bantu bagira ikibazo cy'umutwe udakira, ifasha kurinda kuvura umunaniro ukabije bizwi nka stress, ku bantu badasinzira neza ibafasha gusinzira, ifasha kandi abantu bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Iyi produit yitwa Fititi. Iyi ngiyi igufasha kugabanya ibinure binyuze mu igogorwa ry'umubiri, isohora kandi imyanda mu mara, isukura ikanayungura amaraso. Iyi kandi ikura uburozi mu mubiri bizwi nka toxine. Best Red Care ifasha kuringaniza imisemburo y'abagore n'abakobwa ndetse kandi igafasha abagore batagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ifasha kandi kongera ubwiza bw'abagore kuko irimo anti-age ituma umuntu adasaza imburagihe. Man Prime ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongerera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongerera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Tubafitiye kandi Fish Oil. Iyi ngiyi igufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso akajya ku murongo, ifasha ubuzima bw'umutima, amagufwa ndetse n'ubwonko, yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi Fish Oil ifite ubushobozi bwo gutwika urugimbu rudakenewe mu maraso. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 31 76 22 cyangwa 0782 304 mushobora no kudusanga aho dukorera mu karere ka Kicukiro, ruguru y'aho akarere gakorera ahazwi nko ku Badezami, uzamuka ugana muri gare rusange ya Nyanza.
Mega Travel and Tourism Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika, bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko ku Badezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 0783 wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Namakuru ya Goodwish TV mukomeje gukurikira. Dukomereje mu mahanga, muri Ethiopia ingendo z'indege zitwara abagenzi hagati y'umurwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa n'imijyi yo mu majyaruguru y'intara ya Tigray zahagaritswe nyuma yo gukeka ko haba hagiye kubura imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba TPLF. Reka twumve byinshi mu makuru arambuye yo mu mahanga na Patrick Tuyishimire. Amakuru yo mu mahanga reka tuyahere muri Ethiopia. Muri Ethiopia biravuga ko ngo Ethiopia Airline yahagaritse ingendo zijya muri Tigray hakekwa ko ngo hashobora kubura intambara. Ingendo z'indege zitwara abagenzi hagati y'umurwa mukuru wa Ethiopia muri Addis Ababa no mu mijyi yo mu majyaruguru y'intara ya Tigray zahagaritswe. Izi ngendo kandi zahagaritswe hakekwa ko ngo imirwano yabigiye kubura hagati y'ingabo za leta n'abagwanyi ba TPLF isanzwe izwi cyane ku izina rya Tigray People's Liberation Front. Ethiopian Airline ikorera ingendo zose muri iki gihugu yoherereje abagenzi ubutumwa bugufi ibamenyesha ko ngo ingendo zahagaritswe kubera impamvu zibatunguye. Icyakora cyo haba Ethiopian Airline na guverinoma ya Ethiopia nta rwego na rumwe ruragira icyo rutangaza kuri iki kibazo. Umuyobozi ushinzwe ubwikorezi muri Tigray Taderi Mengisitu yabwiye BBC ko ingendo zo mu kirere zahagaritswe ndetse kandi nganatangaza ko nta makuru afite ahagije ku cyabiteye. Gusa yavuze ko ngari kubona bisi z'ikigendagenda hagati ya Addis Ababa na Tigray. Umunyamakuru wa BBC muri Mekele iri mu mijyi ikomeye cyane muri Tigray yemeje aya makuru yahawe n'abakozi b'ikibuga cy'indege. Abwiwe ko batagomba kujya ku kazi. Amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mwaka w'2022 yo guhagarika intambara ikomeye muri Tigray ntabwo ari kubahirizwa kubera ibibazo by'ubutaka n'amatora ategerejwe muri Kamena umwaka w'2026 birimo kongera umwuka mubi hagati y'abaturage ba Ethiopia. Hari n'amakuru kandi akomeje kuvugwa ko habaye imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bo muri Tigray mu gace ka Maidegush. Aya kandi ni amakimbirane yatewe n'uko ngabo mu gace ka Amara bigabije ubutaka bwera cyane bwo mu burengerazuba bwa Tigray. Leta ivuga ko kandi ngo iki kibazo kizakemurwa binyuze mu matora ya kamarampaka. Icyakora cyo ko kandi ngo abantu bagera kuri 1 miliyoni bo bahunze ako gace. Kugeza ubu ngubu bakaba batazi niba ngo bashobora kuzatora cyase kugira uruhare muri ayo matora. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe niwo wahuje guverinoma ya Ethiopia n'uyu mutwe wa TPLF mu masezerano ya Pretoria. Ibyo kandi ngo bikaba byaratumye yashyirwaho ubuyobozi bw'agateganyo mu kuyobora Tigray. Uyu mutwe kandi ngo wahoze ari ishyaka riyoboye politike ya Ethiopia mu myaka isaga 20 ishize. Ibintu bitangira guhinduka ubwo Abiy Ahmed yajyaga ku butegetsi mu mwaka w'2018 ashyiraho irindi shyaka rishya. Abayobozi b'iri shyaka banga kugiyungaho ubwo kutumvikana bitangira ubwo. Mu Gushyingo umwaka w'2020 haje kuvuka intambara hagati y'iri shyaka rya TPLF n'ingabo za leta. Icyo gihe haza kwangirika ibintu byinshi aho uyu muryango wa AU ugaragaza ko ngiyi intambara yaguyemo abarenga 600,000. Amakuru yo mu mahanga reka tuyakomereze muri Burkina Faso. Muri Burkina Faso biravuga ko ngo leta iyobowe n'igisirikare cya Burkina Faso yashesheje amashaka ya politike yose yo muri iki gihugu aho byavugwa
bivugwaga ko ngo yarengaga 100. Iki kandi ngo ni kimwe mu byemezo byafashwe n'inama y'abaminisitiri y'iki gihugu yateranye kuwa 4 tariki ya 29 Mutarama umwaka w'2026, aho bivugwa ko ngo iki cyemezo cyafashwe hagamije kubaka igihugu gishya. Kuva iyi leta y'igisirikare iyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré yajyaga ku butegetsi muri Nzeri umwaka w'2022, ihiritse indi ya gisirikare yari imaze amezi agera ku 8 ku butegetsi, none ubu ngubu ikaba yahise ihagarika ibyo bikorwa byose by'amashyaka bibera muri iki gihugu cya Burkina Faso. Raporo ya leta ya Burkina Faso kandi yari yaragaragaje ko ngo amashyaka menshi cyane muri iki gihugu yabaye intandaro y'amacakubiri mu baturage, bangamira ubumwe bwabo. Akaba ari nayo mpamvu y'iseswa ryayo nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Emile Zeribo. Mbere y'irikwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'2022 muri Burkina Faso habarirwaga amashyaka ya politiki asaga 100, ndetse kandi harimo n'amashyaka asaga 15 yarahagarariwe n'inteko nshinga amategeko y'iki gihugu. Inama y'abaminisitiri yemeje ko kandi imitungo yose y'ayo mashyaka yasheshwe igahita yegurirwa leta. Amakuru yo mu mahanga reka tuyakomereze muri Iran. Muri Iran biravugwa ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko washyize umutwe w'ingabo za Iran uzwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps rutonde rw'imitwe y'iterabwoba kubera uburyo Iran yakoresheje imbaraga z'umurengera mu guhohotera abaturage bigaragambije mu cyumweru gishize. IRGC ni umutwe w'ingabo kandi wihariye za Iran washinzwe mu mwaka w'1979, abwa inshingano zo kurinda ubuyobozi, nubwo nyuma yaho inshingano z'izi ngabo zagiye zaguka. Umuyobozi wa politike y'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Karasi yavuze ko ngo ibikorwa bibi by'izi ngabo za Iran bitagomba kwihanganirwa. Yavuze ko kandi ngo uyu mutwe ugomba gushyirwa mu rwego rumwe n'imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda na Islamic State. Ibi kandi ngo bibaye nyuma y'uko ngo amatsinda yita ku burenganzira bwa muntu muri iki gihugu cya Iran atangaje ko imyigaragambyo imaze iminsi muri Iran abarenga 6,000 bose bishwe n'inzego z'umutekano. Ubwo iki gitekerezo cyari cyazanye n'ibihugu biba muri uyu muryango, Ubufaransa bwari bwabanje gushidikanya, bavuga ko ngo gushyigikira iki cyemezo ngo bishobora guhagarika burundu umubano wa diplomasi na Iran bifitanye. Ariko kuwa gatatu bwahinduye ibitekerezo bushyigikira iki cyemezo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cya Iran Abbas Araghchi yashimangiye ko ngo iki cyemezo cy'uyu muryango ari ikosa rikomeye cyane. Avuga ko kandi ngo iki cyemezo cy'uyu muryango kije gikurikira icyemezo cyashyizweho na Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bihugu bishyira ku rutonde igisirikare cya Iran ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, mu gihe Ubwongereza bwo bwari bwirinze kugira icyo bubivugaho. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangaje ko ngo abagera ku 6,301 bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo, mu gihe abamaze kurenga 41,800 bo bamaze gutabwa muri yombi. Amakuru yo mu mahanga reka tuyasoreze mu Burusiya. Mu Burusiya biravugwa ko ngo usanzwe ufasha perezida w'iki gihugu cy'Uburusiya mu mirimo igiye itandukanye Vladimir Medvedev yatangaje ko igihugu cyabo cyabaye gihaye Ukraine imirambo igera ku 1,000 y'abasirikare bayo baguye ku rugamba, mu gihe bo bahashikirijwe imirambo igera kuri 38 bacyo baguye muri iyi ntambara imaze imyaka igera kuri 4. Medvedev kandi yatangaje ko ngo biri mu murongo w'amasezerano mu bijyanye n'ubutabazi bemeje mu mwaka w'2025. Ibiganiro byahuje Ukraine n'Uburusiya byabereye Istanbul muri Turukiya. Iki gikorwa kandi akaba ari igikorwa cyemejwe n'ubuyobozi bwa Ukraine. Iki gihugu cy'Uburusiya kandi cyaherukaga koherereza Ukraine abasirikare bagera ku 1,300 baguye ku rugamba. Kandi tariki ya 19 Ukuboza umwaka w'2025 icyo gihugu cyohereje imirambo igera kuri 28. Ngiro z'Ukuboza kandi umwaka w'2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko Uburusiya bumaze guha Ukraine imirambo igera ku 11,000 y'abasirikare bayo baguye ku rugamba, mu gihe Ukraine yo yatanze abasirikare bagera kuri 201. Tuyishimire Patrick, Goodrich TV. Patrick tuyishimire, turamushimiye. Amakuru yo mu mahanga niyo tujije ku musozo wayo twari twabateguriye. Nge mwari kumwe ni Aisha Nyambanigaba, banga bw'ibyuma twari kumwe na Beni niwe mungeri. Reka mbashimire namwe twabanye muri aya makuru, mukomeze kuryoherwa na gahunda zitandukanye Goodrich TV yabateguriye.